nobis nostre. Ave Maria. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc hoc in hora mortis, iura mortis, in hora mortis nostre, in hora mortis nostre, in hora mortis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis
gratia plena. Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus sus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus. Ave Maria. Ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. In hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis
Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave Dominus, Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, in hora mortis nostre, in hora mortis nostre, in hora mortis nostre. Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria,
gratia plena, Maria gratia plena, Maria gratia plena. Ave Dominus, Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis.
Ave Maria, gratia plena, mana, Ave gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus Dominus, convenuta tum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus, Ave Maria, Sancta Maria, Mater Dei. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus Dominus, Dom Donut tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus, Ave Maria, Sancta Maria, mortis nostrae.
pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, in hora mortis nostre, in hora mortis nostre, in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
gratia plena. Ave Dominus, Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Obre Maria. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae. Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
essere